Bas jam ketukul jamanakab Jehovah yang ko itukul lo mitei. Kimeje gitoror kainetab Jehovah ngaronet nauni. Nakakukonech asikobit kesiyai tugul lesson kibagenge. Kimeje ketajage. Kiboitinik chekimi tugul kebendi keyai boisiet. Ameche akochi Lilian asikobit kokatech. Chamgei chamanikab Jehovah akotok tugul eng kainetab Jeiso. Kongoi mising atinye boiboiyet eng chomietab Jeiso nekikokonech ketuiye kibagenge akokonech mwalimuinik chomeche amwa kongoi eng age tugul. Kongoi akwek iman amu kebendi ketore lesson nebo kenyini kochang tuguk chekianetegei anai amu ng'oliotab Jehovah ko akwek. Akabwoti ale akot akwek cheokase ko kikinetkei tugul kibagenge. Ko amwae kongoi eng noto. Atinye kongoi nebo kenyit akobo ng'oliotab Jehovah na kikokono kokimito. Akasome kotestai kounoto sikotestai ng'oliotab Jehovah konyor chitugul. Kongoi amu kitocho. Kitocho kora cheboitiot Evelyn Tarus. Kongoi chamgei chamanikab Jehovah. Kongoi amu kotebi kobotech kitou lesson nebo kenyini kwataini nemwae kolen kiyoknatetab Jehovah kiyoknatengung. Ko abwati ale konyoru ki kou yekokotechech akichek. Ko nebo rani amite kwaeng kasi nemwae kolen ngoiyondit nebo let kotokotin. Pastor Sami Jamagar. Kongoi kokeny chamanikab Jehovah amu kakeit kokeny eng ripsetab Jehovah nekit ko kagesunetab kenyini. Ko atocho kora sikobit ketebi tugul yekikuse kong kekere ole kokitounde roboini akoi nguno kikesu ng'olole eng kebeberta nebo kosomok kasi borotet nebo kiyoknatet. Karibuni. Pastor Philip Nyalilei. As Allah su Jehovah ngakwek tugul ing mieindo nekikoribe Jehovah eng kenyini kongete kitou kenyit kongete tarik 1. Allah su Jehovah kingetou lesson ini. Atindoi kamang'unet ale ngakwek tugul chekosubech akwek chekokas ng'oliondoni kokonyoru kaberuret. Kikibwat eng emetab America kele ongenetkei lesson. Notok amune eng kasarta age tugul icheng'e amu tebech biik kole lesson nebo wikini kole ne. Ko ameche atachak tugul akasom ale ngokonech Jehovah kesuldae kenyini. Yekitou kenyit nenyone ketou eng oretab kimnotet nebo logoiwek chemiachen ak ketesetai kesome kele oyo mwaiwech okase komie ng'alechu anan une so osirwech eng kasarta age tugul akoberurok Jehovah. Yekilondoi kebendi kenyit age kesome kaberuret. Aneti rani lesson nebo betutab kwang'wan kasi ak kasuldaetab lesson nebo kwataini nemwoe kole kagesunet nebo kiyoknatet. Ako yekibendi lesson nebo nenyone nebo kenyit nenyone eng Januar tarik 5 nemwoe kolen lekisomandoi kitabutab Kagesunet. Angen ale lessonitab kitabutab Kagesunet komwoe kolen yetuitos Jehovah ak biikchik eng muguleldo. Otokotin ak kwek tugul ngoberok Jehovah eng kainetab Jeiso. Kongoi. Akane anyun Konas kameja kauti ale amite lesson nebo Jumatatu nelen logoiwekab malaikaishek 3 ak kiyoknatet. Kongoi. Bas akane ko Stephen Aramaru kimite kibagenge tugul eng Sabato ak betutab tai nebo wikit Jumapili. Mwae kole kiyoknatetab Jehovah nebo betusiekab let. Ko inalosu Jehovah amu kokoribech kokondoi kokanete tuguk cheechen kibagenge. Kochobech akobo bounatenyi nenyonei. Ko kikilgei tugul kebe tai. Aras ngin kanetabkei nebo rani kong'olole kagesunet nebo kiyoknatetab Jehovah ongesa. Kimeche kitoror eng kamuktaindet amu boroindo nekikonech asikobit kekur kaineng'ung ak nesirei kosikinetkei lesson koboten inete Jehovah eng ortinwek chekikwong'e asikobit keker akobo kagesunetab kei nebo kenyisiek ak kechob Jehovah kechopchigei
kaweketab kei neng'ung nebo oeng iwekse wiring'ung komutech keba kabarak kipsengwet ni kochobwech nesire tugul Jehovah kesoe sikobit kichobegei kechob alak akichek akobo bounatoni asikobit egu tugul chebo kabukatet agenge ikenyi kaweketab kei nebo oeng nebo wiring'ung makeng'ung nguno akoi keny amu kisoin koboto kongoi eng Jeiso netindenyo. Amen. Mwae metit nebo lesson nebo rani kolen kagesunet nebo kiyoknatetab Jehovah. Ng'aliotab metit nekinetigei kenyorchini kitabutab Petro nebo oeng somok koitini 11 ak 12 nemwoe kole amu tun jotos tuguchuto tugul kou nito ko nyolu oegu biik cheune eng atebet netilil ak kaiweisietab Jehovah. Ogeni nyonunetab betutab Jehovah ak ogili. Ngiro akobo ng'oliondoni kagesunet nebo kiyoknatetab Jehovah komite kasarta newendi sikakokeskei kiyoknatoni kikikonech kemi tugeretab asista. Ikesugei kiyoknatoni yekiker Jeiso ak ketebi koboto Jeiso kibagenge koigeny. Eng nitok ko kinetigei kitabutab ng'ang'utyet eng wikini mising. Neng'ololwech koborwech tuguk chemitei eng kitabutab ng'ang'utyet neiboru akobo kiyoknatet nebo Jeiso nebo Jehovah nekikochi Jeiso asikobit keker boisiet nekinyo Jeiso kwai eng kuretab asista akoi kagesunetab kei nebo kenyisiek akoi kokeskei atindiotab kiyoknatoni Jehovah yekimi kabarak kipsengwet koboto inendet. Kale bukuitab ng'ang'utyet konyiti kabwatutikyok itonwekab kagesunet. Ngiro eng kitabutab ng'ang'utyet 6:14 komwoe kolen kikiisto kipsengwet kou kartasit. Keborwech noto kole kibit kit age, yani keng'any keisto kartasit sinyen kokitoi pechit nelel. Ko keborwech kole ikesugei ng'ony nekemitei, ikesugei kipsengwet nekemitei atya keng'any akobit ng'onyut nelel ak kipsengwet nelel. Ko kende kabwatutikyok itondo nebo kagesunetab kei nebo kenyisiek kitabuneb ng'ang'utyet. Kale ng'alale akobo oleu betusiek ak kagesunetab kei nebo ng'ony. Ng'alale kitabuneb ng'ang'utyet akobo luget nebo kipsengwetisiek nemi kwenutab Kristo ak Setani. Ngiro kitabutab ng'ang'utyet 12 koitini 7 komwoe kole akibit luget eng kipsengwet akiwa Mikael koboto malaikaisiek kikobargei ak maswetit. Yeityo komwa kole kimatukosich maswetit amu kikiterter komatukosich oldanyi eng kipsengwet ako kikitururony eng ng'ony. Nyokomwa kaitetab 17 eng yoto 12 ng'ang'utyet koborwech Shetani kocheng'e ichek chekase it Jehovah. Kale king'ematokonyor oldanyi eng kipsengwet, kale konyo komwoe 12:17 kole kinerikyi maswetit kwondo akwo kobargei ak keswekchik cheking'et cheribe ng'atutikab Jehovah ak baornatetab Jeiso. Kenyorchini ng'oliondoni kitabutab ng'ang'utyet neiborwech kong'ang'wech tuguk chetesetai eng luget nemitei nguno. Kale ikesunegei bukuini yewekse Jeiso nyokotiochi lagokchik tugul chebo iman chesoptos ak ichek cheiyanotin chekikobek kobo kabutetab Adam ak Hawa. Kale ikesugei atindiotab kiyoknatoni yekawekas Jeiso nyokomutech. Ngisomane ng'ang'utyet 20 kekere akobo atindiot nebo Shetani nekale kinyikenam ak kewirchi keringet nemakoksei akerat inendet kotokeskei kenyisiek 1,000. Kenyoru kora eng yotok keker kityochi inendet eng 20 notok ko keker Shetani kokeskei kenyisiek 1,000 nekityochi inendet atya keker kowendi luget nebo Gog ak Magog, lugetab Armageddon, wendi kosetyin Jerusalem nelel. Yeityo ngap kosetyi Jerusalem ini keker kagesunetab kei yekikesu icheket tugul chekimatokokasit logoiwek chemechen chekimatokobwonchi Jeiso koboto Shetani eng maatab koik cheloldos. Yeityo eng kasarta kitigin keker Jerusalem nelel ak ng'onyut nelel eng kaitetab eng ng'ang'utyet 21. Kala ak kiaker kipsengwet nelel ak ng'ony nelel amu kakosirto chun tugul kikochotyo ak kebel eng maat kou kartasit. Eng notok keker 21 ak 22 eng ng'ang'utyoni koborwech akobo ng'onyut nelel
ama komi meet kokeny ama komi katuyet kokeny amu kale ng'oliot netun kiisto nebo let kale ko meet keker ing yutok ng'oliot nebo ng'ang'utyet koborwech tuguchu tugul che echen kale kora iborwech bukoi nitok kora ng'emisietab setani ak kiptengekinik eng maat kakemwa notok ak eng let koborwech kulumdoi laitornatenyi nebo koikeny eng ng'onyut nelel Jehovah. Nginyo eng betutab Jumapili komwawech ng'oliot neuni kale Kiyoknatetab Jehovah nebo betusiekab let. Eng metit noto no metitab betutab Jumapili kokonech kanetisiet kitegen kokekuye ng'oliot neng'ololi metit. Kale Kiyoknatetab Jehovah nebo betusiekab let. Kale koborchin somanindet kole bukuini kotorchingei Kiyoknatetab Jehovah. So kiyoknatoni kobo Jehovah. Ngisomane ng'ang'utyet agenge koitini ko agenge akoi tisab. Ko eng koitet agenge komwoe kole ng'ang'utyet nebo Jeiso Kristo. Eng koitosiechu bo tai koborwech kole Jeiso kokonde metut ako katorchinet nebo ng'ang'utyet. Kameche amwa ielewan kouni. Ngomwa kole ng'ang'utyetab Jehovah ngomwa kole ng'ang'utyet nebo Jeiso Kristo ko kale bunu Jehovah kwanda. Lakini kito neng'alale mising ko ng'alale akobo boisiet nekinyekwai Jeiso eng mburetab asista akoi kokes. So yekinetigei kitabutab ng'ang'utyet ko kiyoknatet nebunu Jehovah kekere mising kotokyingei Jeiso ak boisiet nekinyekwai Jeiso ipkokes boisiet nebo sarunet eng mburetab asista. Kale tesetai kora koitet agenge. Kale nekikochi Jehovah inendet kiyoknatet nebo Jeiso nekikochi Jehovah. Kikochi Jehovah asikobit koliochi. Kale koborchi otwogikyik tuguk chebwone kochogu nematiny. Yeitya komwa kole kiyai ne Jeiso kingakikochi asikobit koborchi otwogikyik. Kokale kiyok Jeiso malaikayat koborchi kiboitiondenyi Johana eng kapkwendoyotab Patmos. Kale akitoi Johana eng koitet aeng. Kale kotoi Johana kobaorian akobo ng'oliotab Jehovah ak baornatetab Jeiso. Yeitya komwa kole baibai inendet eng koitet somok nesomani ak icheket chekose ng'alekab maonatoni. Ng'oliot neo ko amune sikemwa kele baibaen ichek chesomani ak icheket chekose kokole amu kakorik betut. Betut nekarik ko betut ingoro? Betutab kaweketabkei nebo Jeiso. Notok amwa kele tokyingei ng'oliondonep kiyoknatoni boisietab Jeiso komitei eng mburetab asista akoi kagesunetab kei nebo sarunetab ichek chekikasit logoiwek chemechen. Ngitestai isoman eng ng'ang'utyet notok kimite agenge koiteni ko 4 ak 5. Ko kale 4 ak 5 kotinye biik tugul ko kap somok. Tinye biik tugul somok che kap somok. Notok ko Jehovah kwanda ak Jehovah werit chekale boisie kibagenge asikobit kosor kimugulmet. Tindoto miret ne tilil neboisie eng kimnatet eng kwenutab kanisosiek. Kale yeitya kobotwech Johana boisietab Kristo kobaoriat nebo iman. Ako taita tongwaniat nebo ichek chekikobek anan cheruitos asikobit king'et ichek eng betutab ng'etyet. Kale netinyei atyo komwawech asingen eng koitenyi ko 5 ko kale netinyei bounatet nebo ng'onyuni. Barwetab Petero nebo tai 2 koitenyi ko 9. Kong'alale biik che kikelewen, bororiet nekikelewen, bororietab kap Jehovah.
nekamwa kole kibororiet nekikelewen achek chekikase kiyoknatoni. Kale katorchinetab kiyoknatetab logoiwek chemiach, kiyoknatetab Jehovah komakityo kichut biik chelustos agoi ole mi chametabgei. Kale serunetab Jehovah kokoito tebet nelel nekonyitot amu kituru itondab Jehovah eng achek. Eng achek kikityach kituru kiyoknatet kituru itondab Jehovah eng acheket. Boisietab Jehovah nemake chi age tugul nenyonjin inendet komakityongon konyor chametabgei. Lakini yekibeji Jehovah kowale Jehovah kotiro itondab Jehovah eng oritinyo. Sikiwong'u yutok kokale ng'ang'utiet agenge koitet kokonech kachirchiret nebo kiyoknatet amu kale nyone Jeiso ak tun iteitos bororiosiek amu lustos. Kale tinye maket Jehovah akobo ichek chekikoistoegei inendet. King'ong'wech anyun bukuitab ng'ang'utiet kotinye kiyoknatetab Jehovah akobo kimugulmet. Eng nwokindo kokamwa kole kitinye kachirchiret amu nyone Jeiso. Ng'oliotab kiyoknatoni ko kemwaite eng kimnatet amu kakoit kaweketabgei nebo aeng nebo Jeiso. Kalak tun iteitos anyun bororiosiek amu lustos ichek kikimakasich kainenyi. Lakini eng achek kikibaorinikab Jeiso kokale kibororiet nelewenot kiboisie engab laitoriat amu kale kiamdoi tugul korotikab Jeiso chekinyokotisech ko kebo kotab kablaitoriat ko kikalokab kablaitoriat amu korotikab Jeiso. Chi netesei anan ko netebei asikikochi mwalimu nerubei. Bas kikochini mwalimu nerubei, karibu Lelian. Kongoi mising Ramaru amu kaitoiwech logoiwek che miachen kemiten lesonit akabarani nemwoe kolen yani kagesunetab kiyoknatetab Jehovah. Ko kingasoman yotok alechigei inget ile lesson ngot ko kiiker isubi lesson ikere kila lesson nekanyo kotinyegei ak olewendi atebenyo anan tuguk choe. Ngot every time komite lesson koboru alechigei bas kakoit as betut makakokeskei kakoit kokesoman lesson ko kiyoknatetab Jehovah kong'ete atkinye kang'et konyo kocheng akokonech keebu akicheket kebaorian ng'olionni. Ako nito anyun kait koborwech akobo betusiek ole kiwang'undoi kiyoknatoni. Ko boiboiyet mising eng yu amu maon Jehovah tuguk cheyookse chekikwaak anan ko cheyookse. Ko kebendi eng yu keng'ololi ng'oliotab logoiwekab malakaisiek somok ak kiyoknatet. Len eng kitabutab Kingeresa the three angel messages and the mission. Ko bukuit ko yutok koborwech eng kitabutab ng'ang'utiet. Ko kitabutab ng'ang'utiet kokonech kiro chito nechorani pichait kochorani pichaitab chito muche kolechin kachoran pichait kobor kikichoran pichait kabisa eng yutok koiboru ng'ang'utiet itondo nekim netogu kabisa nebo ng'alalet nebo luget neo ne noto ko ikere nekitoigei eng kipsengwet nekitoigei maswetit anan ko shetani kotoi boriet nekitaunegei kipsengwet situn koit kikoyai Jehovah ko kikayai konyo nyokocheng'ech akonyo koib ng'olion nitok kocheng'ech akoborwech akoi mwisho nebo let
nakilen ngerwai igere ile bekyin yun kole koborwech as kole ne nemwisho neune. Kokiiborwech eng kitabutab ng'ang'utiet, kale eng kitabutab ng'ang'utiet 12 kaitet 12 ameche asoman kong'ete 11. Kale akiterter inendet amu korotikab arwet, amu ng'oliotab baornatenyu amacham sobonwekwak agoi meet. Noto anyun oboiboitu okwek kipsengwetishek ak okwek chomenye oloto. Atyo kole anyun ing yoto kale oboiboitu chakweket chomenye kipsengwetishek ak okwek chomenye oloto. Atyo kole bwo ng'oliondono ngele bwo kotkan kora kekose kokakobit kito nekakonyikisit. Kale abwa akwek ng'ony ak nyanjet amu kakochorgei oindet konyo olomi kotinye nereknatet neo amu ingen kole tinye betusiek che ng'ering kityo kwo ng'ony. Ko achek chekimi ng'ony ko kipsengab kaker ale ichek chekiboiboitu amu kiterter Jeiso, kikakiro kele iterteri Jeiso. Ko kitinye kipsengwet boiboiyet ak kipsengwetishek cheabwoti ale kiyai Jehovah. Ko eng achek chekimite yu ko king'wanit mising amu kinchorgei oindet konyo yu. Akoibu nereknatet ne noto amu maiterteris eng kipsengwet koibwech amu ingen kole ki chamanikab Jehovah. Ako ne noto ne boisienyi noe kora. Ne akot nguno igere ile chirchireni oindet, ki tuguk chechang chekiu keny ko kiyetan, kimakeyoe. Igere rani ile kokotoi kabisa neuo ilen ile ng'ete shetani kole waita ne, waini konu koloini. Igere tuguk che kiptubotoi chekicham komaaksei. Akikoyan emotinwek alake koyan ipkiyan acheket yani kikobwa kanisa. Ko mamuchi amwa tuguchoto lakini igere tuguk chechang chekimukoaksei ko shetani yani kotewergei makounyegei, iborugei. Ko noto anyun nguno tupcheshekyok kakimwa kele ne nekakenyorune kitabutab ng'ang'utiet kiborwech logoiwek ne noto eng logoiwek chekinyo Jehovah asikoek noto nekonech kobor lapkeiyet ak imenindo. Kale tos ikesunokse ng'oliondoni? Woi ikesunokse iman amu kakeker eng yoto eng ng'ang'utiet 12. Ko igere ile itei ikes boisioni. Ko kale anyun kisomoni kitabutab ng'ang'utiet 14 koit 6 akoi 12 nelen ne nekiboru eng yu ak yani ne nemeche kenae yuto. Ko yotok koborwech tuguk chekimeche kenai eng yu ko kole iborwech kole biik chekikoruiyo ko ngiruiyo eng Jeiso kotun king'eti. Ako ng'oliotab Jeiso netokotesetai koborwech kole ne yani ng'oliot ameche asoman yoto sikobit kekwany yoto kibagenge. 14 koit 6 ak asomani koit 6 kolen akyaker malaikayat age kotirireni eng kwenutab kipsengwet kotinye logoiwek chemiach chebo koikeny koamchi ichek chemenye ng'ony ak bororiet age tugul ak oret age tugul ak kutit age tugul ak biik alak tugul. Ko igere ile logoiwek che eng Kingereza kelen the message yani ne nailen konyo chichi koib ne ng'olio ko koib ng'oliot ne notok ko logoiywondoni kinyo malaikayat akotirireni akotinye komwa ng'oliot chebo ng'alek chelyonen chemiach. Keamchi chi tugul kakile keamchi bororiet, keamchi oret, keamchi kutit age tugul neiboru kole mami kutit age tugul neng'etu. Mamite chi akot agenge nailen akot nematinye kaina anan igere age neilen matinye ne. Kamakat keamchi tos kikeitchi choto tugul ko ng'oliondoni
ko ng'olyot nebo sobet neiboru igere kinyo maswetit anan kinyo shetani nyokowalawal tuguk egol atebetab Jehovah koek Jehovah koya neregek chi kokowal ng'olyondoni ko ng'olyot neiboru komat konai ng'ony koek lapkeiyet ko ng'olyot nekakonyo koborwech eng yu igere ile yotok kemeche kemwaite asikobit konai biik alake ko nitok ne iboru kole yani ng'olyot nebo koikeny ne notok koborwech kole kikitoune eng keny nekinyokome Jeiso ako nyokosorwech asikobit kenyoru sobondab koikeny ko igere ile eng yu taman ak oeng kora koborwech akonai kele tuguk oeng iborwech kele ng'o neki Jehovah nekilosu nekiyai ng'ony atya koborwech kole ng'o netindoi kimnatetab Jehovah ko notok nemeche kiborchi biik asikobit konai ko ngetestai eng yotok kekere kora kele itei kiwo boisioni melen ile wendi akoi kotesetai konyalili biik shetani akoimi amu kakekas kele kinai eng yu kole tindoi betusiek tutigin chematya kochirchireni ko eng notok ngochirchireni ko kait akichek kechirchiren kemwaite matkechelewan ako kikekon ng'olyot kemwaite amune sikemwaite ng'olyondoni amu asikobit konai kole biik kilosu Jehovah kikochang'ait tuguk cheyoe biik koyoe shetani kolosu biik ipkoit biik chetinye alak kole motinye mami chi matinye melosu kiy kole mi kityo kityongo wala kotinye olobo shetani kole alak kone ko igere ile tuguchoto tugul kobo shetani chekakomirmir biik ako ng'olyondoni kanyokomwa malaikaisiek ko nginat eng yotok kolen eng 8 kole akosub malaikayat nebo oeng nelen kakolul Babylon neoo nekikochi bororiosiek tugul koe divaik chebo koromnatetab soksenyi igere ile kakonyo malaikayat age keborwech kanetai kokeborwech akobo ole kitoundogei akoborwech kole kakonyo koluldo akokochi biik akot eng kanisosiek igere ile kikenyalulse ng'olyotab Jehovah ngemi eng kanisa komi metoekyok akot eng tuguk alak chekiyoe biashara eng olimbo sang anan ko tuguk chekiimech anan kolyo igere ile kakoimech eng yu ako nguno kakonech mising yutok komeche sikesoman kenai akiker kele kalya asikobit kwaak kouni amu shetani meche kobetech ko ngotko makitoku kiboru ng'olyotab Jehovah nitok kale sikeomchi biik sikonai biik Jehovah neilosu amu nyone betut kochogu ko eng kaite 8 kolen nebo 9 kole akosub ichek malaikayat nebo 3 nemwoe eng kutit neo kole ngot kolos chi age tugul tiondo ak kanamwenyi akonyor berutiet eng togenyi anan eng eunyi koee eng kaite 10 koee akine divaik chebo koromnatetab Jehovah chekichob amakiburuch ak kikombetab nereknatenyi akinyalili eng maat akoik chelaldos eng taitab malaikaisiek chetililen ak eng taitab arwet igere keborwech maung'anet kole ne neooksei ko ne anyun neimukoksei keyai asikobit kainai ile aaksei tuguchu kikeker tuguk chekiyaak Jehovah ng'ony ako kinyo Jeiso kinyo iman netinye baornatet kele kikisich ako kime eng kimurtoiyot ak tuguk tugul kou chekisir akot Paulo ko kele kiker akot Daniel ko kiker igere ile maornatet nekikoaak ko kikosulda chekikosulda neimukoksei kenai akot akichek eng yu kesomoni kenai kele isuldoi ng'olyondoni ko yekakoit konekitit makotee serut ak kutit ko ne nekakiyai amu mitei ng'alek chebo lembechek chembolatiek chekimwoe asikobit
komakokere biik Jehovah kole kalosu Jehovah. Kayai nemenoe ile akot imuchi komwoe biik kole kami kap Jehovah lakini kamite memite, yani uno kilen kaleblebitu beek, meilalang amaikaitit. Ko nee nekakiyai? Amu kikoburukok kale kaburuktoi maiyekchik koboto ng'oliot asikobit ngoe biik koe makere koya, makokere kolen kauit ng'oliotab Sabato, kerib Sabato amu kikonech Jehovah koek baornatenyi anan ko noto nekonech kenai Jehovah. Ko kikeburuch akot biik alak chemite Jumapili komabwoti ale kiingen kole une, ko abwoti ale kitoche sikenetkei tugul asikenai ng'oliotab Jehovah amun kenai kele kinyo shetani akonyokoburuch tuguchu tugul asikobit kebetyi, ameche akichek atach akot akikwek kenetkei tugul kibagenge amu kakonekitit betut, kakonekitit kekur iriaket asikobit koit betut ne noto kale ngomemite koboto ko nene noto icheket chemamite koboto Jehovah komi kimasin ako kakenai kele mwisho nenywanet ko kolya koit kebel akoeku yani mwisho nenywanet noto. Ko atoche mwalimuinik alak asikobit kotes kito neimuchi ko siawang ing yoto ngot komite kiy nemoche ketesyi. Ameche ates ing yoto ale kiyoknatosiekab malaikaisiek somok ko kabwa eng chirchirto eng betusiek chebo let. Amu kakitoune sikinetkei eng Jumapili yo kele kibi luget eng kipsengwet. Ko kalugo notok nekiib chemarket akoi yun koking'yake kiterter oindet ing olin koib luget akoib senyenyi kole. Ako ole kataune lugoni ko katoi kokenjo akotiyo akong'a Jehovah kole mabo iman kamuktoindet kolkol. Ako ng'atutik komakimuchi kerib. Komwaitae lembech Jehovah ak itondab atebenyi. Ko kangoit logoiwek chemyachen ko kanyokomwaita kipsengwet logoiwek chemyachen chebo inendet nekichamech akokure chekiyaech eng itondanyi. Akotestai bounatetab kipsengwetisiek amu chomyonoto. Komach ni kopinduan serikalit akola kaikai inendet kosir ni. Ko logoiwek chemyachen chekikiitiechi manda buch eng kayanet. Ko logoiwek chekiipchi logoiwek chemyachen kele kikesorwech eng myeindo. Akot nga kinyo setani ak nyokowirta kecheiyat Adam ko kiyat Jehovah oret nebo sarunet. Lakini koking'yaa kiterter eng kipsengwet kokiba kotini. Kolabat nguno kergei ak emetab Somalia atkinye king'yaa kebargei kiterter El-Shabaab koba kebeberwek chebo orit ak konam biik koum. Singelen kele koba asikarik kokatektaegei biik chun alak. Kokanyokonyo setani koibu ng'wenyoni akotektaegei biik kole singelen kemwok inendet kemwok biik. Kocheng Jehovah oret age nebo sarunet nekikiyok werit nekinyekesich lakwet ak nyokotebe kwenunyo ak kinyalil ak nebo let ongelen kende setani kimurtoiyot kole kobar koboisie meet kokikyi setani akobar inendet kesindan eng kesi. Kongyesindan eng kesi kou erene nekikikwer metit lakini tokosobe katutiet ikere tokomoldogei komye biik kerilabat ile nimwochi olindo lakini kakikiterter. Oret age nekiboisie ko nakomwa malakayandana aeng kole kakolul Babulon amu kakituyokei kenam iman ak lembech keburuch. Kole setani imuchi sine kesorwech eng kayanet lakini makanet inegei akoi itesyi chekuket iyoni akikoite sadaka tutigin ipkenyoun kat kokecheng botirio anan ko itesyi boisionikuk chebo borto kakile kiyetekei sinye. Ko nikose kolen biik ala Bible saru Jehovah chesorugei kiyete kale saru Jehovah chesorugei ko kokenam lembechek ketusyi imanda. Kole kipsengwet or age tugul nekityeme kebat ketesyi myeindo nebo Jehovah
nyoindo nebo sarunen nyo achege eng kimnatetab simoloik kyok ko kakobut ako urgus ako kirimet nebo oik onikere moche kotuyogei ng'ony komugul kele ongionjine kityongoni tai ketchomye tugul kola keker kele ne nekiyonjindosi chechang balak cheu chebo Sabato kotebi chon kokiburuch iman ak lembech kokawale kipsengwet acha ibutino kokeny kongyo keker kele memukoksei kwo nebo somok kocheng setani oret nekale boisie birchin kole maiyale amealdoi ngot ko mataiyan ko mwawech kora kiyoknatet nebo somok kole Tongoyondi ng'olyondoni makinemu Jesu nekilen ngalen kerkei matai kiyoni Jesu acha ite betut nekale yoche ng'oliondonotok betut netun kirong'un neregekab Jehovah chetigin ko kami kiy neng'wan nekitechini ng'ony komugul kelen kichomdosi biik chok kikiyan Jesu tugul ako abirber angot ko mamwook imanda amune amu ale mi kiy nenyonjini ng'ony netun akot chekikilewen ndemukoksei kokoit kerong'yin neregekab Jehovah ko kabo komonut kiy ngot kokochin Jehovah neregek chebo let komune komu oret nebo ng'omnotet nekaboisie setani situn kebetye koigeny akomoche Jehovah kesarwech noto amune kale komong'u okwek biikchuk chomi biik omong'u kote kotokomi boroindo kotom kourgus Babylon ak tun ong'etite ak Babylon ko kiyong'etosiek choto somok chekakure Jehovah eng betusiek chebo let kemwaite sikobit kitechi ng'ony logoiwek chemiachen choto chebo kirwoket nekikirwokyi Jehovah kikikyi ako kikoterter ako tugul chemi ngoritab inendet kotun kimweu chotok akosopcho ak tun koer bororienin tugul noto amune tinye Jehovah kiyoknatet nelen omweu nekit kong'er emet ko yenekit kong'et kwo ko omweu olong'u bitoni kotomo kong'et bitonin kwo ko noto kit nekiyoknatet nekikonech keyai. Kongoi. Kongoi, tos tinye chi kotes? Ara maruyat tarisiek. Kongoi, kameche atesyi ng'olyot agenge nebo nekamwa eng yo kole au mwae eng kutit neo kole owe Jehovah ako koit tornatet amu kakoi saitab kirwokenyi. Kale kakoi saitab kirwokenyi. Kanetisiet nekinetisiei ako nemwoe sirutik chetililen komwawech kole mitei kirwoket nebo weng'et netesetai nguno eng kwenutab icheket che saptos. Eng atindiotab chi age tugul kesirei ako eng kasarta nekait kagesunetab kei iru kotom koit Jeiso ko kakende atindiong'ung nebo history neng'ung'et kitabushek ak betut nekacheri aket komong'u report neng'ung'et eng kekokananat akichek tugul chesoptos akoi tun koker Jeiso ko atindiot nebo let eng kekonet neweksei Jeiso netun mwoe kole iune eng kasarata. Eng notok biikab Jehovah ko nyolunot kenai kele katesetai nguno ng'oliotab kirwoket asimakobit makikeny kirwoket nemitei tai olin ak keutye kele katesetai kesir atindiot nebo boisionikchok nguno. So eng chi age tugul inai ile tesetai atindiot nebo boisionik. Yeiyai boisiet nemie yeituyegei ak Jehovah kotok itondo nebo Jehovah eng oriting'ung kesir boisionik chemiachen eng oriting'ung ak eng let kitongosoni kityo boisionik chemiachen chekikesir eng kitabut tayari. Ko yekawekei kiptayat Jeiso. Koroto nekameche atesyi. Kongoi mising, kongoi amu kautesyi amu kakenai ng'oliondonoto kele kakonde biik chekikoruiyo komabetyo ng'alekwak, boisionikwak amu ruitos eng Jeiso. Ako kimnotet nito nyone nereknatet ako kakoit kirwoket. Ko ngonyone kirwoket, ngiwendi kapkirwok abwoti ale chitugul komeche ichirchiren icheng loyayat neng'ung'et neobendi tuwai. Ko loyayat nekibendi yu anyun ko Jeiso. Ko ngekur akemwaite akonam chitugul ako neikure nam ng'oliotab Jehovah. Ikuro ketestai eng somananito bo kiyoknatetab Jehovah nekikesune atoche mwalimuiyot nerube. Kongoi mising akobo kanetisiet nekakenyoru eng tai nebo malaikaisiek somok. Kitesetai eng kwaeng kasi mwae kole ng'oyondit nebo let. Nyone ng'oyondit chekitupche nematin
amatinye kele kimwechini olda age ole mami. Kiship koteiwech Jeiso anan kiship komwawech Jeiso akobo tuguk chebwone. Kobun malaikaishek, kobun bukuit, kimuchi kesoman bukuit ak kekere tuguk chekiship kemwawech. Kiship komwawech Jeiso akobo ng'oiyondit nenyone eng betusiek chebo let asikobit keeku biik chechobotin. Simachech ak kele kakoit betut iman. Sikenai amite emetab America ak ami ole kile Minnesota neingen chitugul kole kaitit mising. Ko eng Minnesota anan eng kawaida akot eng olobo gaa komi biik chobo utafsiri ya hali ya hewa. Komwae kolen mutai koroboni kutakuwa na rasha ya mvua ane komwae kole mi usonet anan komi ne kongen tugul ole mutai aname mambulit anan mutai o asista alachi swetait anan alachi ngoroik cheu ne. Ko kiship kekonech ng'alek akobo tuguk chebwone. Ngesoman eng kitabutab Luka, Luka 12 koitet 54 komwae kole kimwochi anyun tuyet kolenji yeoker kotokosune boldet cherongo ole mache korobon. Akoyaak kounotok anyun ak yeoker usonet ne usune murat nebo tai ole mache koit kemeut neng'wan akoyaak kounotok. Kale kotestai eng yotok anyun kole ongen oker tafsiri ya hali ya hewa, ongen ole roboni rani kokoro boldet, akongen ole meche sikomoen kokoro usonet, ako mongen akobo utafsiri anan kanetisiet akobo ng'oiyondit nenyone. Tos ne neingen inye nekoiro anan tuguk chekoinai akobo ng'oiyondit nenyone? Kimwachi Jeiso alamalaikchik ak achek kole notok anyun oba oyai biikab bororiosiek tugul koek alamalaik. Obatisan ichek eng kainetab Kwanda ak nebo Werit ak nebo Tamirmiriet ne tilil. Onet ichek kosub tuguk tugul chekang'atak ak kokero ami kobotok eng betusiek tugul akoi kagesunetab ng'ony. Notok ko kasit nekikokochi Jeiso. Notok komi kitabutab Mathayo 28:19. Nitok ko kiyoknatet neo ak eng ortinwek chechang ko logoiwekab malaikaishek somok chekure bororiet age tugul, oret age tugul, ak kutit age tugul ak biik alak tugul. Chotok komite kitabutab ng'ang'utiet. Logoiwecho tugul cho biik cho koityin biik tugul, bo oret age tugul, bo kutit age tugul, amami chi nekelen logoiwechu kobo biik cheng'omen kityo anan logoiwechu kobo biik chekibo nonok anan kobo biik alak. Logoiwek chemiach kobo biik tugul. Ngisoman eng kitabutab Johana netai 4:8 amwae kityo eng nwokindo amu sait nekakwo kolen inendet nematinye chomyet komaingen Kamuktaindet amu Kamuktaindet ko chomyet. Ngetestai eng kurgotik chekakon kora eng Petero nebo 2:3-9 komwae kolen maikoegei Kiptayat eng arorutienyi kou ye iiti alake kakaetabgei ako muitoi akobo akwek, mamache kolus chi age tugul ako mache kobwonchi tugul sikunet. Kingen kou ye kakomwawech kanetindet nekabo tai kole itchin chitugul kanetisioni ako maikoegei Kiptayat ako mache chitugul koityi sobet. Mache chi age tugul tokokoegei nguno komakyin chitugul koityi ng'olyonyi asikobit korar anan koityi sikunet chitugul. Ne neitile inye eng sobeng'ung anan ne nekiitil inye amu eng wakati age tugul kokeroksei amu eng ng'onyuni kimi ko ng'onyu nebo ng'oiyondit. Bitu tugun eng sait age tugul. Ako tachame kele ngoitu kiy nekait imi eng Kiptayat. Simait kityo biik eng betut nekikeme kele kikararanen boisionikab chichi lakini kikararanen iman lakini kiune tilyanding'ung ak Jeiso.
Eng ngatkan kora ya kakosirto chito kechome kemwoe boisionik chemiachen chekibo chito. Anan ko mamwae chi boisionikuk chekiyach mami chi nele oye koya chichi kiyae ni ak ni. Ako eng boisionik chotok kuket chemiachen ko nee neitile ak Jeiso neng'ung. Ko kanyal keeku chechobotin eng sait age tugul si yebit ng'oiyondit age ko kichobotin. Yeit ng'oiyondit kou kikinetkei lesson nebo wikit konye ko kikimwawech Pastor Nyalile kole yekichoboksei ko makat kechobake keeku chekimen matkiken akoi betunoto sikeeku chekilen kakoit ng'olyondoni kimuchi ketelelse amu mi Jehova kobotech. Kit nekiterteri kit nemining ko noto nekonech kiywakte tikitikchok ak kekimekitu eng Kristo. Yekiterteri tuguk cheuen chebwonjin chekikere ko tugun chemengechen kou yekiribe Sabato anan kou yekiteleli eng imanitab Jehova ya kabwa usonaik anan kobwa tiemutik ko tuguk chekonech kiterter ko tuguk choto chetun konech ketelelse eng betusiek chebichiyen chebwone. Eng taunet 12 kaite 3 kolen aberuri ichek cheiberurin akachube inendet nesosin. Kiberuri bororiosiek tugul chebo ng'ony eng inye. Noto ko ashe nekikekochi Jehova Abraham eng betusiek chekibo tai. Tebutiet anan nemi anyun kole amune sikobo kamanut wogik alak tugul chebo biik eng Jehova. Eng betusiek chebo let kemwowech kele mite waget konyil aeng. Mi wogik konyil aeng. Mami sabet nekelen mite chito katikati amu ileweni ibunchi Jehova anan ileweni ibunchi oindet. Akot nguno ikitile sabenyo kale kararan yeikaitit kosir yeimi katikati ilukwom. Ko yeimi kwano tebutiet kityo neng'etunot eng chi age tugul ko imwoe ne akobo meetab Jeiso. Kingen achek tugul kele chamyetab Kristo kobo biik tugul. Mobo chemokorek, mobo chekibananok kityo. Akobo biik tugul chemi ng'ony. Bo kimugulmet age tugul nekiya Jehova. Kochomin Jehova. Chome chi tugul. Kikealin eng alyet nebo barak kingome Kristo ko kinyokwalin. Nemoityin chi alyet nekikialen komoityin chi. Ii chito nebo kamanut mising. Imuchi kikousausin tugun eng ng'onyuni kot konyalilin mising lakini kergei koi lakwetab kap Jehova ak iwalgei komie. Gogo nenyu ko kicham kowalegei mising nea kibo kabargei ko kicham kowalegei na kolen chebo kabargei nemokitaruri. Ko ngiwalgei kengen kele ki lagokab Jehova. Kingen kele kime Kristo akoba achek. Ako sikobit yekiwaligei kechopgei ko ngiwaligei man komeche kengen kokere ko ngokere biik chun kokere man kole ngabo kap Jehova man bichu. Tebutiet nekang'et eng kinyendet ko imwoe ne akobo meetab Kristo. Yetun weksei Jeiso ko kakenai kele mi wogik konyil aeng. Ichek chekikochigei baunatetab Shetani kobun lumdautikab kayanet ak polatet kou ye kiboru eng ng'ang'utiet 13 ak icheket chekikochigei Jeiso Kristo koyan eng kayaneng'wa ak boisionikwak chotok komite kitabutab ng'ang'utiet 14 koite 12 ak 13. Ko nee nekitil eng sobeng'ung yenyone anyun ng'oiyondit neng'wan nemi tai eng yo kotos ichobot akobo ng'oiyondit notok tebegei. Tos mi chi nemeche kotes kiy eng yo? Abwoti ale eng wikit nekosirtoi kokiker Mordekai ak Esther kotononi komwoitoi imanda akobois eng telunotet nekimukotinye kiy age tugul nekiking'ach. Ako kinyo kikochi baunatet Aman amu kitinye eng muguleldanyi ko kitinye ng'wonindo eng sobenyi ak kwam ng'etkong koyach kinde ng'atutiet amu katonone bichu imanda kende ng'atutiet nekikikochi chamet ak chomchinet
kobar Israel komugul amu kiesho kokutunji Mordekai en betusiek chebo let kokale nyone Satani kotinye nereknatet kongen kole keren betusiek kyik ako weksei sikobelukyi kotab Jehova ak nerekekyik amu kakiterter nyokonamchi kole amache apar siaumisan Jehova nemi kipsengwet ko yutok yenyo koitu betusiek chebo let noto ikere kiit betut nekikinde tarik eng arawetab 12 tarik 13 kele kebar tugul ako kitonon Jehova kotoret kounotok eng betusiek chebo let konakamwa kole ite betusiek chetun nyikanitu iumegei ng'ony komugul ako kergong ak kwetab biikab Jehova chetononi komwoito imanda nebo Jehova nebo Sabath nebo Jehova kotun kibelukyin ak kikikyi ichek yemari kele makwolei amakwoldoi ko noto tebutiet nekateb kole yetun kawalak eng ng'ony kobelukyiech kotos kimuch ketonon eng kimnatetab Jehova anan acha kiyoknatet noto nebo let nekimwoitoi ako amun nerekat Satani kokimwaita kiyoknotonoto kobelukyin kotab Jehova chemwoitoi imanata yutok yemakat chobet nebo ropta nebo let ak kimnatetab tamirmiriet netilil sikobit kimuch ketonon amu kimuch eng kimnatenyo eng somoloikab ng'omnotosiekyok kobate yenyite kamuktoindet betut eng betut yekibe logoiwek chemiach kolumdokis tikitikyok yekiterteri yomsosiek tugul chebo Satani ak kit age tugul nemoche koboisie Satani kousausi kingen kele tokonyikistoi ole kebendi ako kiterteri kou werikab 4 chekimite ma eng Babylon kokitononso ko Mordekai ak Esther nekiyat Jehova oret ko akot eng achek eng betusiek chebo let ko kanyol kesu boisioni akot ndabwa usisiosiechu kokonech kenai kele makeker Jeiso kou yekiker murecho Jeiso eng maat orit nekiyai kochorgei kipsengwet ak nyokwa maat akoyat Jehova oret kot koterteris Esther eng betusiekab nyalunatenyi ko akoi kosuldochi Jehova kotnyi ak biikchik eng betusiek chebo let ak nekimi. Kongoi. Kagesunetab malaikaisiek somok eng kitabutab ng'ang'utiet kong'ang'wech kole ngotomo koit kagesunetab kiy age tugul keamdochin logoiwek chemiachen eng ng'ony komugul. Kiamdochin kutuswek tugul, oret age tugul ak ibinda age tugul. Neiboru kele amdaani nebo kagesunet nebo ng'ony ko oret agenge nemeche koboisie Jehova kong'et ng'ony akomwochi akobo itondonyi. Yekekeskei imwoe kekose komie eng kiyoknatet nebo malaikayat nebo somok nemwoe kolen nyone berutietab tiondo. Ko yenyone berutietab tiondo keng'at betutab Jumapili koek katiaknatet eng ng'ony komugul. Nekinome chi tugul nekikoyan logoiwek chemiachen kochopkei. Kewek eng ng'oliotab Esther. Kokikas Mordekai kokamwochi Esther kolechin chokoik makoi iwe ibinyoru laitoriat komakikurin anan komakitachin. Kole Esther chokoik ngebara anan ang'etu awendi anyoru amu ameche asor biikchuk. Kekere kele eng kasarta age tugul nekitindoi eng sobenyo nebo kristianatet kengen kele makoi kigen akoi betunotok eng berutietab tiondo. Chobet ko nguno nenyolu eng sobenyo eng betut koendi konyolu kesigu ak kenyoru kele ano ole tomo kechoboke. Amu makoi ken isile oye betut nakakat ng'atutiet eng emetab Amerika achoboke eng Kenya ak ingen ile ng'atutietab Jumapili kotaunegei emoni bo Amerika korok. Yebata koek universal yani koit bororiosiek tugul. Ko ngoit bororiosiek tugul komelen ilen ngoken ane akoi betunotok yaking'at achopkei. Chobetabkei ko nguno. Kiyoknotoni ko kochop mugulelwekyok, kochop sobonwekyok ak kenai kele kitelele ano eng kayanenyo. Matingengen Sabato
Komelen guarantee amu kikisikyin Sabato lakwetab Kristianindet nebo Sabato ilen oye betunotok amuchi alabat ak aribegei betutab berutyonotok komelen nyone eng oret ne rahisi. Nyone eng oretab ng'omnotet amu boisie oindet ng'omnotet nebo let koges boisienyi. Ako noton negesu Jehova bounatenyi ak kanetisiet nebo let nebo malaikaisiek chebo sunna. Kongoi mising eng chekaotes amu meche keeku chechobotin eng atkan kora. Kakere kito nekingoit COVID ko kikitoi kele kimeche keimmunisan biik chechang. Ko kit nekibunchi ng'ony tugul ako kikere ko kikitikin ko kibwatwa notok ale yekiifektan anan yekiib ng'atutyonotok ko kit ne nyumnyum nea kepasan ko matkebwat kele tekani betusiek anan koune lakini menae kito neu. Ko ngeeku chechobotin eng sait age tugul sikobit kefesen betunotok bo ng'oiyondit amu nyone nematiny amakiberberigei. Kongoi mising. Atachi mwalmoiyot nerubei. Kongoi Eva. Kebeberta nebo kosomok kasi kong'olole borotet nebo kiyoknatet. Kagesunetab ibetab logoiwek chemyachen chebo kiyoknatosiekab malaikaisiek somok. Ko ne kagesunetnywa yetun kakosulda? Ko tos ne une itondo nebo ole tun kikesundo boisionik? Amache keker anyun eng kitabutab Korintoek netai kurget 3:6 komwoe yoto kole kiakole ako kibisi Apollo ako kibit Jehovah. Boisietab ibetab logoiwek chemyachen eng kiyoknatetab logoiwekab malaikaisiek chotok ko makele kityo kenai kele tai kakeamda kokase emet tugul ak akwembeisiekab emotinwek chemi ng'ony ak bororiosiek tugul ak emotinwek tugul kosubkei ak kele kikibatisan biik chetia, makele kokeyat kanisosiek chetia, makele kiketech sukulisiek ak sipitalisiek chetia. Ako nesirei ko keib logoiwek chotok myachen ak yekakiib logoiwek chotok myachen kowalak biikab Jehovah kot kolach itondab Jeiso. Ibwat ile kangetou kitabutab ng'ong'utiet koiker kele kitabutab ng'ong'utiet ko kibi luget neo eng kipsengwet akotoi kokakiterter maswetit keokta ak kwa kosungukanat eng ng'ony tugul akolen odi kot kotun keotyin kai ak inyo koib kebeberta nebo boisiet kotoi luget. Ko lugonotok ko nebo let kotieme kowech biikab Jehovah chekiaking'it itondab Jehovah kokerkeit ak inendet akole nanyu bounatet ing yu nga kikionwo ngolin kokakobuncho yu ako kiyat Jehovah oret nekinyo komuch kobindua serkalinotok ak kiterter. Kimi emet nekikakilul akotinye Jehovah oret netun nyekiutoe ak keng'em boisionik tugul chebo inendet neyatat chekimimit emoni. Unotok kagesunet nebo kiyoknatoni eng kitabutab ng'ong'utiet koborwech kit netun nyokwai kipsengwet eng betusiek chebo let. Kot kotekimuch kewal boisiet nebo logoiwek chemyachen ak kesor ichek chemenye ng'ony. Ako meche kewal kot kotekomuch kobarta telunotet ak kimnotet nebo boisiet nekiyai kipsengwet. Kounotok tebutiet nemite koni. Ne noe kipsengwet betut eng betut nebo kowalech asikobit kimuch keityi toronatetab Jehovah. Ko kowalak kot kotekotok itondab Jeiso eng sobenyo. Akoker kipsengwetisiek itondab Jeiso eng icheket chekikolach Jeiso. Kounotok maketab kipsengwet ko betut age tugul ko kotok itondab Jehovah eng achek. Notok amune kamwa Paulo eng kitabutab Korintoek nebo 2:11 koitet 2 kole amu amang'etkong akobo kwek eng ng'etkonda nebo Jehovah chachamwa kobunji manung'otiot agenge
akamutyo Kristo kou berkeyat ne tilil. Luget nekakiker eng kitabutab ng'ang'utiet 12 yo ak ng'ang'utiet 14 koit 6 akotestai koit 12 kokale eng Kiyoknatetab berkeyat netai ak nebo oeng ak nebo somok ko kimache kipsengwet kobit kowech netai ing kotesetai kirwoget kokale asikobit kibarta torornatetab Jehovah ing orititab atebetab chetililen. Ak nebo oeng komanotok kityongon nikakimwa kele kakolul Babylon oo kosikomwoune biikab Jehovah chemi Babylon komwechi oli yetun kikur ng'ony tugul kotonon akolewen ngot kobendi komasta nebo konyor berutietab tiondo anan ko ng'oksetab Jehovah. Tatyo kipteite kateunet nebo let eng ichek cheng betusiek chebo let kotononi yekakoit boroindo nemokeolei amakealdoi akeker atindiotab ng'ony yekakesor chebo Jehovah akobo ngelelnatet meet ak chutisiet nebo akoi icheket chekengelelchi Jehovah. Kounotok kurset nekikurche Jehovah kosikobit eng ropta nebo let ak ng'oksetab Jehovah kimuch kotok torornatetab Jehovah eng atebosiekyok. Ne boisiet noe kipsengwet betut eng betut eng mugulelwekyok asikobit kewale kot kekerkeit ak torornatenyi. Konotok kebeberta neketindoi ko kikiboitinikab Jehovah makeib logoiwek chemiachen kityo ako kotok eng mugulelwekyok ak eng togochikyok ak atebosiekyok itondab kipsengwet noto nekim neiborchin ng'ony keeku baorinik chebo iman ak kiyoni. Ongetau kitabut ng'ang'utiet kurget 1 akotestai ko kang'olole Jeiso ne baoriat nebo iman ak nekiyoni. Amune sikemwa baorinik? Baorinik kemoche eng kotini. Ya kaking'a chito anan kestakan komi baorinik chemi komosin anan ko chemi komosin. Moche Jehovah baorinik chetononi eng kebeberta nenyi kobortoi itondab Jehovah. Ko kinyo Jeiso ak kinyoek baoriat nebo iman ak nekiyoni. Achek chekikekure ketonon ak Jeiso ketononi keku baorinik chekitononi eng kebeberta nebo Jehovah anan kitononi eng kebeberit anan tos kibaorian eng kutit ako eng atebosiekyok koboru kole kimi komasta nebo setani anan iboru ng'alalet ak atebenyo kele kimi komasta nebo Jehovah. Moche Jehovah baorinik cheng sobenwa eng bandanywa ak kit age tugul koboru kole tonondos komwoito kole bo iman Jehovah bo torornatet ak kimnatet ak kondit koigeny Jehovah nenyo nekiya kipsengwet ak ng'ony. Akeker kutit age tugul nebo stokonisiet neking'a Jehovah setani amu kakotok eng atebetab chekiyoni ak chetililen kele bo iman Jehovah ako imukoksei ng'atutik kikerib eng kimnatetab myeindo nebo chomyenyi. Koboisie kipsengwet logoiwek chemyachen chemong'u atebosiekwak kobarta ing ngoroik chelelachen chechoto ko boisionik chemyachen chekitach eng kayanet koib chutok cheku baornatet netononi ndaitab kapkirwok akemwa ng'ony komugul kele bo iman Jehovah ipkomwa akine setani kole bo iman Jehovah amu kakotok exhibit eng kapkirwoketab kipsengwet kele bo iman Jehovah. Ak eng luget neo komaboisie ortinwekab chulchul, maboisie kipsengwet tugun cheu yo basoya anan ko chekikimas ako kakibor imanda tugul kot kemwa iman kele bo iman Jehovah ako bo lembechekab setani ak kwomat nebo koigeny nekilewen koboto ichek chekilewen inendet ngotoretech Jehovah sikobit keeku kiboitinik chebo iman ak chekiyoni baorinik chetonondos ak Jeiso koborchin ng'ony telunatet nebo torornatenyi ak koker ng'ony komugul kole bo iman Jehovah. Nito somenyu eng kainetab Jeiso. Kongoi, tos mi chi netese ng'olyo age tugul anan ko tebut? Komakitindoi awendi kebeberta nebo betutab 4 kwa kasit nemwoe kolen kagesunet nebo kasuldaetab
Kiyoknatet. Kokekas komie kong'ete kokitou kanetisietab lesson ini. Kele eng let kotore Jehovah boisiet. Jehovah nemite kwenutab kaniset, kwenutab kiboitinik, amu makoi sulda boisietab Jehovah koma kiyokto biik kwamda logoiwek chemiach. Logoiwek chemiach komobo chi, bo Jehovah logoiwechu. Beek chekoititen chenyolu koyai chi tugul, bororiet age tugul, oret age tugul. Yekakokeskei kokas biik logoiwek chemiachen eng kanetik chekakonetech eng amdaetab logoiwek chebo malaikaisiek somok eng boisietab Jehovah nemeche kokes eng ng'ony komugul. Ko eng let koker Jehovah atindiotab emoni. Ko ngokere Jehovah atindiotab emoni, ko nakisomani eng kitabutab Ng'ong'utiet 21 akisoman 22, ameche kityo asoman 21, koitenyi ko 1 ak koitetab 2. Kamwa Johana ng'oliot neuni kole, ak kioker kipsengwet ne leel ak ingonyut ne leel. Amu kiyakosirto kipsengwet nebo tai ak ingonyut nebo tai, ako makomi nyanjet. Ak kioker ane Johana nganaset ne tilil Jerusalem ne leel konyorugei eng kipsengwet kobunu Jehovah, akochobot kou mureret nekeloksechi manung'otiondenyi. Kaker nguno Johana koker pichaitab kipsengwet ne leel akosirto emet netai. Emoni nyo nekikoek suraya, nekikong'et, kikobar biik chechang, kikomionso biik. Karisiek chekiketech ko kikong'em sobonwekab biik amu kokebut karit, kobut ndegeit ak nyasutik chechang chekitindoi eng emoni. Kole Johana kioker kipsengwet ne leel. Ko ngomwa kipsengwet ne leel koboru kole tomo kekere. Amu is korok makero kipsengwet netai amu kikiyaech eng Adam. Ko eng Kagesunet Jehovah komwoe kole kioker kipsengwet ne leel. Ko ngomwoiwech Jehovah komwoe kole eng kaniset ketindoi boisiet ne inegei nekikotet kanisetab Seventh-day Adventist eng ng'ony komugul nekekure General Conference. Kotet tetutiet nebo amdaetab logoiwek chemiachen koityi bororiosiek tugul. Ko ngipcheune kebeberwek 2. Kebeberta netai ko biik chekimuchi keityi. Biik chekimuchi keityi ko biik cho kingen kele ngebe komami kiy nemuchi kokerech. Ngebe keamda logoiwek chemiachen eng senda, kebe keamda logoiwek chemiachen eng kanaset neu Eldoret, neu Nakuru, neu Kericho, anan kebe Kapsakwony, anan kebe Kitale, anan kebe Kapsabet, ko oret nekimuchi keamda logoiwek chemiachen mami chi nekirindech. Ko oretab amdaet kimuchi kekoite kitabusiek. Kichop kaniset kebeberta nengeamdoi logoiwek chemiachen eng eutab tai, koutab katam kekoitoi kitabusiek. Ko eng kitabusiek kikikoitoi kekochin biik eng oratinwek chemi barabara chemite kebeberta age tugul sikobit kokas logoiwek chemiachen. Eng tetutioni komi biik chetomo keityi, nemwoe Kingeresa kolen unreached. Ko bichu tomo keityi komi biik chekikoumgei ichegei, kongai biik chebo Islam, biik chebo maindik, chebo Hindu. Ko ingen ile manyumnyum ichokyi iwe. Anan ko biik chemite India chetindoi dinishek cheuen. Ko bichoto chetomo keityi ko kikotet kaniset kele ingeboisie or nekimuchi keboisie satellite anan keboisie kanetisietab Facebook anan keboisie nguno achek ngemiu kemite kanetisiet nebo YouTube. Ko ngeamde kokase chi age tugul nebo Kalenjin nemi kebeberta age tugul nebo ng'ony. Ko eng kebebere nekikopcheng kaniset koboisie komite tamirietab Jehovah. Ne eng oret age tugul koibe logoiwek chemiachen koityi
bororiet age tugul ak oret age tugul. Kotom koit anyun kipsengwet ne leel ak emet ne leel. Amu kipsengwet ne leel ak emet ne leel kokakobata kenyisiek 1,000 kokakeret setani akoit kagesunetab emoni. Amu yekichobegei nguno kechopchinigei yetunetab nyonunetab Jeiso nebo oeng. Yetunetab nyonunetab Jeiso nebo oeng koboru kele kakoit let nebo ng'ony. Ko ngotomo koit let nebo ng'ony keamdoi logoiwek kemboi ak bet. Achek tugul chekikekurech mesis wach kemboi ak bet. Amu kangaker tetutik chebo emoni ak aker hesabu chebo biik chebo emoni abwat ale angetindoi boisiet nenyigis eng emoni nekisobe ngakono kityo kitindoi biik eng sabato nekosirtoi eng hesabu chebo UN, United Nations, ko biik chemi ng'ony nguno ko billion 878,000,000. Billion 878,000,000 elipushek 999 chebo biik ngeker kito nekikure worldometer ak keker ligisindo nebo biik kondoi emetab China. Amu tindoi China 1.2 billion biik chesoptos eng emoni. Ingesich lakwet eng sekondit agenge kityongon ko kakowirta sende ko sekondit kole kesiche lagok 4. Ngole sekondit agenge ko lagok 4. Ko minit agenge kesiche lagok 259 per minute. Ngole minitit kityongon ko 60 kele ko lagok 259 chekakesich. Ker anyun chebo meet. Eng sekondit agenge kobeku biik 2. Sekondit agenge kesiche lagok 2. Neiboru kele ngesich lagok 4 kobendi 2 kong'et 2. Eng sekondit agenge ngesich 4 eng oli kobendi 2 eng oli. Kila kenyit eng hesabu chebo dunia chekikechop ko biik chebeku eng kenyit ko 1,059,000 chekakoba ng'ung'unyek kele kobek alak eng barabara, kobek alak eng mionwek, kotanui age eng go, kome age koketkei, kokolya kobutyo oinet age, konyor ajali eng barabara age, ko 1,059,000 biik chebeku kila kenyit eng dunia. Neiboru kele eng betut agenge kokaech emet akoimen ko biik chebeku ko 160,000. 160,000 biik chekakoba eng sait betut agenge. No ing'ete akiwe kasi akiweke koskoleny akinyibiru kokakobek biik 160,000. Neiboru kele anga sobenyo nekitindoi eng emoni kot kobeku biik 59,000,000 eng kenyit akobek eng betut 160 chebendi ng'ung'unyek ako mengen Kristo, ketindoi boisiet neo nebo kwong'ut. Tindoi boisiet chitugul nekikekur kele ilyochini chitab kokweng'ung kotomo ipkechop kebe mazishi anan kemut mochari chito anan kome chitab kokweng'ung anan kome chorweng'ung. Kitindoi boisiet nenyigis amu ngiker rate nebo biik chekisichei ak chebeku kochang chebeku. Kokamwa chi kole likiibwoti estimate kole eng kenyitab kot keit kotorete Jehovah keit kele anan komakiit ko kenyitab 2065 2065 chemakingen kele kiite, kale the world population nebo biik chetun kosoptos eng emoni ko 9.7 billion.
Lakini akile ngoite yotok komakomi tuguk cheyome amu kakochang'a biik kowalak sobetab global warming nebo dunia akowalak tuguk chemite kale ko nyigisindo nebo bekunetab biik kot kechomwei keityi 2065 ketindoi biik 9.7 billion in dunia neiboru kele chang biik lakini makotindoi tuguk cheyome, makotindoi tuguk cheboisie. Kakochang'a tuguk, mati kakowalak teknolojia ak sobet nekitindoi konyigis. Ko eng sabet nebo dunia kengen kele lemi kaniset nguno ko keit keomdochi biik chetomo keityi, biik chekimuchi keityi ak keker kele lene Jehovah akobo kagesunet kotomo koit bounatenyi eng kipsengwet nelel ak emet nelel. Mabaibai Jehovah kokere biik kobeku. Iman kiboiboen eng betusiek chon kisich lakwet. Lakini kolen Jehovah eng kebeberta age tugul ilyon inye nekiokur akobo chito netomo kotai logoiwek chemiach. Kekimitecha kokonech ng'olyondoni kenai kele kikesu lesson ini nebo kanetisiet komwoiwech kole kitindoi logoiwek chemiach amu kiketach. Sobonwekab biik chemite eunekchok ko chang. Kristianik chemite emoni ak dunia komatomo koit kole kaityi biik amu ing kristianindet agenge ketindoi biik nekit 1,000 chenyolu keityi ak kenet icheket. Akokoit kasarta kora nekokong'etyo biik. Angiker achek biikab Amerika, kanisosiek chekikitech chekicham komi boisiekchok ak angot ko betusiechu komakomi biik, kong'et kanisosiek chemakomite biik. Neiboru kele kanyigisit sobetab biik eng emoni. Kokekes boisiet komwa kole kitindoi logoiwek chemiach eng kasarta age tugul. Makwech Jehovah kemande, makwech Jehovah keamde logoiwek chemiachen. Ketindoi kasarta ak ketindoi betusiek konyolu keboisie kasartanyo kotomo kesu boisiet nemite tainyo. Kitet Jehovah tetutietab sorunet. Eng Kristo Jesu kikokes boisiet kikotokosta kipsengwet. Weksei nebo aeng nyokomuti icheket mailete nyokosoru chi. Kikwai boisiet ak kikometaiwech sorunet. Acheket ko kechop mugulelwekab biik akobo yetunenyi. Kipsengwet nelel ak emet nelel konyoboni ichek tugul chekikoyan logoiwek chemiachen. Ingeeku agenge chebo biik chetun konyoboni bounatetab Jehovah kipsengwet nelel amu kikokonech Jehovah. Ngobire Jehovah ing kondoiwech. Ngokochi kot kotindoi chi ng'olyo netesei. Pastor kan kimwa akobo Waldo Metaino agere kakande nenyu nyule miltoge len ko ibwat luget netinye kipsengwet nemoche kosor bicho komi chesa ko iliun akine ak chechiket tesetai luget yani uno nginde Waldo Metaino tasikere wendi kot inaise la kamit luget man tesetai amu igere kesiche chun kobeku chun. Yani igere sungukani tuwai nguno amu sekendit age tugul ko kangimwoe kunoto kotesetai koloboti kunoto kobendi chun nebo meet akine. Igere asile angami luget iman netesetai ngab ikas isise akot ngab kokekeni chi tepche iyeng'eng'eni uyo mami kii netesetai amu kane kaono chi kailia lakini saa hiyo ngisise kunoto komi kai kityo makikase lakini ndatun cheu risasinik kobore olo tang kiboreke ko une logoiwek chemiach cheikenisie kipsengwet ngotko igere Waldo Meta achegei kotamne logoiwekab Jehovah ak malaikaisiekab Jehovah chekere tuguk chetesetai konyekwak chemakikere achek ko ingotoretech Jehovah man sikenai kele mi boisiet nenyigis kit nekoryebo eng wikini ko nginetigei wikini kosirto akobo yo kimwochin Mordekai Esther kolenjin inae ne ngot ko komainyonjini bounatet eng boroindo akobo betut neuni. Ingiwendi soko kokabiyoe eng olimbo siro imi kap kasi iibe karit ko kakayait karit anan ko kii nekakayait ile kokait ngoriet mache ketil kwa kotokoyam. Ko ka iwendi yoto kokokonin kipsengwet nafas
nebo taigayanda na taiganishe ing sipitali igani chi nekegeni ko tos iboisie boroinotok imwochine chito age logoiwek chemyachen chekotuiye tuwai. Ngabawe kuyo kochenge kiy sikogen kochelewan chito nekogeni apirtoi kele kesumbuana chichio alen atar ni sawanit komi meting'ung ione sabet nekaba betunoto ko ka saa hiyo komi chito age ne igere komi ngyo asis buch ko kakota nabas noto ile amu kakoikage chichi ongoroni chi nekokona Jehova ngam logoy agat oamune une olingwong ne akitau logoiwek chemyach menae ile kakameche koboisien eng taikayanda natak sikotiachin asiwe kebeberta nekewendi ak nyebit yundo kora biboisie kebeberatak ngot kenai nitok ing kabwatutikyo kebu kirondet emi eunekab Jehova neyeku ne chonjo eng kabwatutikuk eng kit age tugul nekakon kipsengwet ile ni bas Jehova kobunji torornatet ne ng'oliot kutinyu ketestai lakini nguno ngabimeke tuguk alak sikoilen ngakotoamdochini nekonye ya tugul akenisiei kokasilto amu makiku chonjo kenai kele taikayat age tugul nekakinyoru kokindait Jehova yu akobo no tos kindait Jehova taikayat natak kokonin mataine amut akobo simwochi chito age ibiro oldo metai no asiker tuguk chetesetai. Kongoi pastor, kongoi mising. Kongoi ara igere ile kakonech changamuko keng'et kelit kabwatutikyok ako kelite ng'oliotab Jehova asikobit kolitititu amu ngotuye amu kemwa pasta ile tiachi notuitosi eng achek chekibendoti ngap kasi ak ano ko eng betut ngiit biik chekaotuye angot alak ko kamaiker ak kakamite kabisa kakonin Jehova konyo otetkei otetekei eng karit anan omie otet eng ole dukani lakini ngot ko ng'oliotab Jehova kokonin iuskong akot imwochi chito agenge ile ochamegei kolen chito kalecho achamegei ing'o yani kobaibait muguleldanyi amu mami chi age nekamwochi kokobate kenam ng'oliotab Jehova nebo iman eng betut sikobit kokonech kelitage kukakemwa pasta ilechi ngobit ilechi Jehova nde ng'oliot kutinyu ako ngetestai koek inendet nekeamdoi kibortoi eng atebosiekyok ak ng'olionyi. Kongoi mising, kongoi Lilian. Woi, ngomaketindoi ko wikini nyonei komwoe kolen lekisomandoi kitabutab tienwogikab kalasunet. Lesson ne umpya nebo arawek somok kwotait kong'ete January ngele kong'ete wikini nyonei Jumapili ak kwo ko kong'olole akobo kitabutab tienwogikab kalasunet. Kale eng kitabutab kalasunet eng kasarta age tugul lemuchi kotuiyo Jehova ak biikchik eng muguleldo. So atoche akakwek tugul eng lesson nebo wikini nyonei. Akongoi mising biikchok eng kasuldaetab kenyini amu kaberuretab Jehova. Kimakwa kemyach. So testai onetkei ak onetkei ng'oliondoni. Akot komi lekemuchi kewalde ng'olio ngomeche ketes kiy anan keliochi eng amdaet nekocham kokonu arap Nabei anan kanetisiet nekocham kotindoi ak achek chekineti eng lesson. Ko boroindonyo kekas ng'alechu eng kasarta age tugul. Kitindoi choronokchok chemabo kanisetab Seventh Day Adventist. Ocheng ng'oliondoni ak ocheng biikab Seventh Day chenekite kokweng'wong anan chenekite kanisanatak ng'wong'et. Ibotebe ole ng'alechu kikose eng YouTube chui kou ne ngobirok Jehova ngokono kamang'unet ongetestai kesa ak kekilgei eng bani amu kakomutech kanetisietab rani kot keker kipsengwet ne lel ak emet ne lel nemakwech Jehova kemeny nemakebestosi. Achek kemi America, omi olimbo Kenya anan omi Uganda anan omi Tanzania. Makituitosi amu loo emet. Lakini kipsengwet kotun ko kiiku biikab kok kituitosi ak kenyekekotigei. Betut ako makomi keib koimen ako makomi koech ako makolen kochirchireni ko chito kolen ama moet awendi sipitali
ako makochirchireni chito kolen uye bikyok ane koasi lakwet amut nguno ami matanit tugun cheu choto kipsengwet nelel ko boiboiyet koigeny nekikosegei kale kiame logoek bet ak kemboi ako makoimeni ako makoeche asista ko makekere barak asista nyo ko Jeiso to ngebe emonotok bikyok kaberuret kobirok Jehova ongesa kilosun ak ketororin kiptaiyandenyo Jehova ing mieindo age tugul nekoyoiwech eng kanetisiet nebo lesson nekokenetkei kikose bikyok eng tokwek tugul chekokas ng'olyondoni berure Jehova achek baorenikuk chekokikonugei eng mieindo ng'ung siboisienech eng oretab YouTube keng'alale ng'alekab Kalenjin ak lesson nebo kanetisiet iberure Jehova sikeitchi biik tugul ak chekosech berurech eng betuni ak ngwang mageng'ung yekilondoi keite kenyit age iberurech ak indoiwech akichek akosikyok tugul eng tokwek tugul ngwang mageng'ung eng kainetab Jeiso ne kiptayandenyo. Amen. Kongoi bikyok.